Mbunge igicokereria kindu kia mbere ni kumurika kamiti itiganite cia mbunge ciitikirio ithie na mbere kana ciikwo mogaruruku maria marugamirire ciama cia ki-uteti. Kama House Business Committee tayari imefanywa, kuna Committee on Delegated Legislation na CIPAC pia itafanywa. Hiyo ni kitu inafanyika kwa kawaida, pengine wanaweza retain yule ambaye yuko ama waweke mwingine. Mbunge-ini ya Senate, Speaker Ken Lusaka arauga rita riri ni mehotorete kwambika ndereti ya ugai wa mbeca o gatene niguo kweheria ngucanio ta iria mari nacio na mbunge ya kibururi mwaka muthiru makigucaniria mbeca iria igutumirwo kaunti riri na kuo mbunge-ini ya bururi. Ambunge matiganite ni mataririe ati ni meharirie gutemania ndereti iri na kiguni kuri Wanjiku. Ni turenda kwamba kuhakikisha hena bill ya guaranteed minimum return ya kuhoro wa majani, uhoro wa kahua na uhoro wa iria. Ako murimi ni arima akitua majani ni arikoragwo akimenya mwisho ndarikia kilo ĩmwe ya majani gariho ciringi 200 no hindi ino ingi makoretwo magitua majani matakumenya niki mareka. And of course we are also prepared if the BBI report is brought to Parliament, then we will do the necessary as Parliament. Ni kiambiriria gia Ciikaro giki gia gatatu kia mbunge no ya 12 kiria gitanyitwo kwanjiriria riu kinyagia muthia-ini wa mwaka uyu, na ota mutugo ngurani iria ikoragwo kuo cia ki-uteti itiagaga kuhungura kinyagia ciikaro-ini cia mbunge. Vitu ya tueleweke ama tueleweke na tanga, hiyo ni vitu zungumzo kwa matanga. Twaingira mbunge tukamatigaja tukaingira thiini tugathi kwaririria maundu maria maturehire na andu aria mokire andu aria tu represent agatuke twariririe maundu mao. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Harun Njoroge wa Maina.